megalayapost.news Kinong yalam kastiat BJP balalam kemat da kakong Daniela nonglain kabadai pej ya kariboy bat ka anzi sangma kum kastiat sekretari BJP menta kasingi kila penlong da kajing kenduk lang kilong kemi na riboy district ban persya juri kinong yalam kaliang persya halok sabha kibala kanglat ban penlong an ya ka women's reservation bill ar-hajar apun rio nari shakti vandan adiniam haka kanyau terik u april ar-hajar apun rio balawan ra da sorkar BJP ban penkub boru ya kilong kemi haka ni kajing yalang lawan simenta lang ru district presiden ke BJP u baksan thaba usti Presiden ke BJP Morcha Uhimanta Tumung lembat kiwei kinong yalam na kimandal ke Riboy District. Kani ke jingilang ke bakila pelong rengkat kirlong kemi na Riboy kalong betik ban persya kinong yalam kaliang persya haluk sabha nadu ke Kongres ke TMC RJD bat kiwei ki parti ki balakang lat ban pelong anya ke ke bil ke bapai kemat kerpang ya ke hok kilong kemi ban yomi kemat haluk sabha newat hakistir assembly. Na kaliang ke Kong Daniela nonglain kum ke state secretary ke BJP kalapan pa bakum kilong kemi na Meghalaya ki persya juri kani ke jingkang lat kinong yalam kaliang persya haluk sabha ban pelong anya ketika bil belawan ra dak sorkar BJP ban penkubor ki kanthai ni kilong kemi kamtam kum Meghalaya baya kilong kemi la de penkubor lupa lengba kata ke matrilineal society the women's reservation kum bangitip ka nari shakti vandan adhinyan katkum ka constitution kabala tho amendment act ar-hajar ar-pulai ka mandate of onang mentalai pulai persen kota ban let sha kilong kami ka Lok Sabha bat ka yeng dorbar state assembly kala pas ya kani bat kala minjur unanimously ha ka ar-hajar ar-pusan bat ban implement ya kani hinrei ni ka bill kalong kumbalai pulai persen barwa ki seat na kabenta kilong kami ban mi mat sha ka parliament Lok Sabha lelni ka assembly ya kini ki jinkermen scope kani ka resolution ka reservation ka pelang ya ki district election ka ban kim thu pelang ru ya ki benta schedule drive ban ki schedule cast jongi ki theng ru kham tam yang ki kom bangi tep ni dei ki ret pat mo Meghalaya ki dei kham ret pat tamba ki long kme ni don kam bakin mi bon ki long kme ya ka don kini ka constitution she's pan rio amendment act ar-hajar ar-pulai la tip yaka kung ka nari shakti vindhan abhiyan kabala 1 how april khan rio ar-hajar ar-pulai rio na kabenta kani yang ani kranti kabenta Meghalaya jongi kikin thai phikum mangitep bangidei ki matrilineal society kadai nam dai amdei ta hum tang khasi jantia ru kajo garo kajo ni siam jaj nakakmi kadai nakam dai yakta kadai am dia ko mangi ong itep baki kan kani kadai ka matrilineal society kapa ka sorkar ki opposition sorkar jogi ki reject yakani ka women's reservation ko mangi pan ki kam pass ni ka bill jongi namanta ka ar-hajar ar-pulai kila bo ka sorkar jongi ka government ka BJP jongi kala bo kadba ka Congress ka TMC ka DMK bat ka Samajwadi ka object yakani ka object ni kum kilong kami khamtam jong kami Meghalaya mo ni dei pasyam judge ka kami shim dei bangin yeng bangi dei hok bangin yeng kum kikin thai banlong kinong mi khmat yakari la jong kadai na kum dei mo we have to stand all together हम लोग एक साथ खड़ा करने पड़ेगा women के लिए women representative चाहिए तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ इतना हिंदी भी ज़्यादा नहीं बोलता है कम बोलता है फिर भी I'll talk in Khasi but English बुमा वचोई कजिंग बम इजनी बंता बमला बन करें तंग Khasi रू तंग फरेंग रू ngah प्लेनांग बट हिंदी फरेंग Khasi umentri rang ba badon burong jungi habai keren but jong u ha television ulang ular ban piteng ye kon ye benta na ka benta ban penya ban penyo ka bu ya ki kin thai bakin rung ha po parliament ha Lok Sabha bat kum ya assembly bakin long ki representative kum ki MLA ki MP ye la ra ha ka ko ha ko ka liang ka baki opposition pene ki jongi kim ai lat ban pas ya takabel tingi dei bangin yang dengkat bangin oppose ya ka Central Shakti Shato Bosch bangin peni bangi komki ripa jong ka Meghalaya ni kwa ba ki women reservation kadai bandon naman ta jongi megalayapost.news